Bana betu bons bakumputu, bana betu baku Kinshasa, Londai, diabone aí ku chaîne wa YouTube wa Frank Chola wetu. Chisanji chenu. Chidi Frank Chola munwenzela. Bana betu ba RDC. Chisanji chenu choche Frank Chola wetu. Chaîne YouTube. Diabone aí kaka. Kichintu chitu tunulomba chocha. Nous ba diabone. Nini ka nous londa malu 11 a dia concerné Congo. Congo précisément mu Kasai oriental Kumbujimai. Kananga, Kuchikapa, Kumampenga, on soit nous dibamani. Alors diabone ayai, ku diabone ka kona kulomba malu abunito. Wewe muso ku diabone mu chaîne YouTube wa Frank Chola wetu. Uji to anumunu mwaba uji bafunda s'abonner. En tout cas, uji nyima malu onsu ngumu yonso ya mu Mbujima ya mu Kananga ya myaba yonso. Malu ajenzeka mu Mbujima, inujiba yantanta mule kumputu myaba yonso inujiba ya. Est-ce que nujiba manye bwa Mbujima ka mushindu kai? Mbujima tuka tunyiba Frank Chola wetu. Chaîne YouTube même Lix Kadima mwana wa Nzambi Frank Chola wetu kishenu tukaji nenda Mbujima wa YouTube twai babunyi twai munu anu pas s'abonner apo mu chaîne YouTube wa Frank Chola nyinu muna ngumu malu onso ajapitaka na Mbujima kukananga kuchikapa en tout cas Kasai mujima nyinu londa malu onso anu mu chaîne wa Frank Chola wetu chaîne YouTube. Chaîne yetu jiba mwenza anubu akubanjisha chiluba chetu. Chiluba chetu chibanda. Bantu bakaji bwa kwa kule chiluba bikaji bwa lubu kwa. Ikala yi vraiment nous file importance ku mwakulu eo. Mwakulu wa chilubeo. Mwakulu wa bankambo betu. Chaîne eo. Kin chaîne wa chana na to. Frank Chola wetu. Alors chaîne YouTube. Kabitu bianji kwenzeka to kwe. Bikatu bienzeka kwe. Anu Mbujima yemu. Tujiba manyi bimpa bwani nujiba nanga chaîne obikola kibwa lukai malu onsu ni kala no apetanu mwabeo Frank Chola wetu anu mu chaîne malu mimpa be mona bajongole nzambi wanywe elwewe balombo dibajitu